دما خوش تماشاوانین هیجا به بشه کنویا ماسه هنری دیسا عمل پیش بریونه وی هفته جی امی حول بدن گشدن داوی یه وی هفته بچاوی هنری بنرخینن شیرو و بکن ایرولس یعنی دو میوانی می هیجا هنه هنرمند شیدا قومی و هم نویسکار لیکولینر هلبسوان و ستران جدی بیجی امکارن بیجن هنرمند جی حوالی ما اکرام بالکانی مرنه و گاوگدن امیل بریا سکایپ ایدیسا هنرمنده کی خویش سویت حوالی آرمانچی گیری بدن به تایبتی لسر اف مراسم دو یا رحمتی بیتوجان و دمیوی داوی امی هنک فکر و رمانوی هستوی بگرن بله ام به دخوازم به وفات رحمتی حوالی خوی هجا هنرمنده هجا بیتوجان دست بیکن مخابن جناب ما کوچ کر دنیا فانیه و ایجارجی دوراوی بو به مناسبت ام پیشی جزارو که ویر مالبات ویر سرساقی دخوازن دو بیجن برای روحیوی شات به ایدیب فیزیکی نل ناو میلی و بگومان به سترانی خواه به دنگی خواه به آوازی خواه حتی ناو جواک آمده بمینم پیشیم دخوازم درباره حوالی بیتوجان ده هنرمند هیجا ده فکری و رمانی و بگرن نزانم و بشخصی ناس کری ناس نکری و بشخصی ناس نکری بجی و که حواله که ما دوست کی ناو مالا ما تقز و جی سترانوی بهیستن لی گهدار کریه ام دخوازم به دست بکن حوالی کرم امشته دست بکن باشه سپاس نظام مرمان خواست وارا شیدا هم جنه هم جی بربی که اگر دستورت هبه بده که توی ناس دکی بری از ناس کیم اگر دستورت هبه شاقی لا كرب اجی ده کسات یا بیتو جان ده همو مالبات شهید کردستان را و همو گل کردستان را سرشاقی دخوازم بیتو جان براستی هنرمنده کی کردوار هنرمنده کی خودی هلوست بو بیتو جان مجنز و جناست کرد هم دواره هنری ده خورد بو هم دواره مزاح هنری دواره حنک ودش گلک خورد بو گلک حنکچی بو گلک جواد خوش بو و بیتو جان مرد دکارم از دو تشتی کو مش دکارم به وقت کسات یا بیتو جان رو پی ناسبه که یک جمالبات که دیندار اولدار جمالبات شیخان هات بو کو جمالبات شیخان ده جواک اسلامی ده که انتظارن هنر وقتی گناه بینن ده اولاد تقینن زرنا قد خاکن بناو جرگو بس بیتو جان پیشی جمالبات دستری هلدا لچاند و هنر خواه زمان خواه خودی درکت او هلوسته که هجابو کو گشت آسته که کو مالبات جیب قبول که گلی کرد ایدی همین جاتا جنیز بناست که یک شید کنفرانس تاو چاندی در جایی که از بخواب مشاهد دمه که وکی هنرمند کرد دخواستم به اراده بکن دبرنا ترتشش او به آوای بانگوان دکرن بیتو جانجی د کنفرانس د آخبی د بجا ترتشش به مرکزات کلیه ترتشش از دعوت کردم گو بیتو جانم دخواستم تبی ترتشش بخابتی ترتشش هم دمیوان بکن جبیتو جانجی به زمان خواب اسلوب خواه هم گوت یعنی حنکچی بوجی د بجا موان جوان را گوت از نکارم بیم گوتن چما گو مگو اگر از بیم ترتشش سبیت همه آمده زاروک تریا بدن او بلکه به اسلوبا بلکه به حنکی مراد بینن لی او هزا بیتو جانشان ده چاوا دکاره به زمان جواکی به زمانی که هنری کو زاروک تلیا بدن مراد که گلک جواک کردی ده گرانه بیتو جان به زمانی و خرابیا رشیا ترتشش نشان ده چاوا هنرمند کرد به اراده دکدشکینه به یک گوتنی حمود شیرا خبر چاوا حوجنا که امروز ده سیاست بک با خو ببینه او کساتیا بیتو جان نشان ده چاوا به اسلوب خو به شواز خو جدا کاریا وی کی رد بک ده خو زمان و حمو راستی را خبر چاوا از جاره کردن دی بجم بر رحی شابه و سریگل کت ساخبه سری و ساخبه بله سپاس اول اول شیدا تو دکار چی بیجی نزدم ته چقاس ناس کیر چقاس لیگو دار کیر بر لهشتك من سلاو رزم هي بو بينراني ام برنامج ماسي هنر بو خوتن برستان و هرواش مام سايكرام براستي من بيتو جان بقوراني كاني او بموزيكي او زور بيراني نم هيا زور يعني اتوانا بلان بقوراني او قوربوم راستا من لنزيك نبينيوا بلان دنگي او لروشالاتوا حمو كسك اي ناسي چونك دنگي كي زور تايبتي هبو يعني براسي روحي شاد بستا
تەنیا دیارە جسمی نەماوە بەڵام بە قەولی خۆتان کەوتان دەنگی هەر لە هەر چوار پاچوو لە هەموو شوێنێکە هەر ئەمێنێت و هەر ئێمە بە دەنگی ئەو شاد ئەبینەوە بە موسیقی کوردیەکانی ئەو ئەتوانین بە شتەکانی جوانی تازە و گەنجەکان دەنگ بەناسین. جارێک تریش سەرخۆشی لە هەموو چوار پاچەی کوردستان دەکەم و بنەماڵەی بەیتوجان من ئەتوانم تەنیا ئەوە بێژم هەموو هونەرمەندانی هەر چوار پارچەی کوردستان ئەگەر ڕۆژێک لە ناو ئێمە نەمێنن بەڕاستی ئەوە کار و کەدی هونەریان کردووە کە بە ساڵان بمێنێتەوە. بەیتوجان یەکێک لەو کەسانەیە کە لە باکووری کوردستان ڕاستە سەری هەڵداوە وەکو حەسەن زیرەک وەکو ماملت چۆن هەرتاک و ئیمڕۆ دەنگیان هەیە و ڕۆڵانی ئێمە ئێستا بە دەنگی ئەو مامۆستایانە ئەتوانن گۆرانی فولکلۆری کوردی بیر نەکەن کولتوری ئێمە بناسن بە تایبەت ڕۆڵەی ئێمە کە لە ئەوروپا دانیشن. مامۆستا بەیتوجانیش یەکێک لەو ئینسانانە بۆ بەڕاستی بەداخەوە من کاتێکە بیستم وفاتی کردو چون من زۆر حەزم لە دەنگی هەبوو ئەستایلی زۆر جوان بوو گۆرانیەکانی بەڕاستی لە بیر ناچێت یعنی هیچ کات کۆنە نابێت ئینسان گوێ لێ ئەگرێت. بەڵام وەکو مامۆستای کرام کەوتی ئەگەر شتێک لە وەکو شخصیەتی ئەو وەکو کەسایەتی ئەو بەداخەوە من لە نزیک نەبینیوە تەنیا لە دوورەوە وەکو هونەرمەندێک ئەیناسم جارێکتر سەرخۆشی لە خۆی بنەماڵەوە لە هەر چوار پارچە کوردستانەکەم. بله برای هیوی شاد به تماشاوران هیجان ها دوسیه کمی تایبت هیچ بو گور بهشت بیتوجان امیل وی تماشا بکن و دور امی به حوال خوی سویدی آرمانش خبر بدن جبر کو دم داوی بیتوجان اول باوی بو و شاهدیه گلک تشتوی کرن بله نه دوسیه می تایبت Diyarbakır malamın چاوا کوژکشنا روزنامه‌وان سیاستمدار و چالکوانین کرد به فروکین شریین بیمرو برپرسیاره و هاجی جمرنا میل ولاتین غریبی برپرسیاره نه بیتوجان نه جی کسکدن نه جی رزادلی خو آخا خو ترکرنه اولو کوچ بریه دیجین هک دریه کی اوله هبایا هک تهدید و چافسوری روزانه تونه با میجیل ولات خو لناف گلی خو سترانین خو بگوتا گوتارین خو بنویساندا فیلمی خو بکشاندا و وینین خو خیز بکرا برین لپیشی اما همویانه انجار امیل سر آخا خو بمرنه و دا آخا خود بهاتنا بشارتن به وی مناسبتی امجو مالباتا حوالی خو بیتوجن و حسکرین ویره سرساقی دخوزن اوی هرتم ددلی مده بیجی
اکرام جی گوبراستی جی رحمتی بیتوجان به طرز خوی موزیک جی خو به جواکا کرد قبول کردن به تایبتی جی به وی طرز موزیک گوک عربسک تپینا سکرین لی دنوا جواکا کرد سیاسی ده خدا قبول کردن اف یک بسری خو نقطه که تایبت به او هجای به بیرانی نیه هیلادن جواک هوال اکرام گوت نهال ترکیه گلک کنرمن دیدن کرد هبون وانجی به ترکی دستران حتی گلک استرانین کردی ترکی دکرن مال وک aynı tegot TRT 6 beri TRT 6 dnava çapemeniya Türk dnava televizyonu Türk dnava sazi dezgehin Türkiye'de cigirtin u gellik nane ve jixarın yani rahmetli bxoşi ko bu xosta ve tarzda xoy müzik bir rahati kari bu Türkiye jiyana ke pir xoştir bir jiya le derdeki wî hebû ew wek te gotan di nava civaka xwe de gotinê xwe rabûna xwe rûniştina xwe û bi helwesta xwe heta nefesa xwe dawî jî do jî birî got got xwesteka wî herî mezin ew wên digot belkî me nedît min dixwest Kurdistanek azad bibînim ew ji mer nebû qismet li dîsa jî hêviya min daxwaza min ew ku me nedîtî bijî zarokê me ew nebînî jî neviyên me torinê me rojekê wê Kurdistana azad bibînin yani ev helwesta wî bi serê xwe hêjayê gotinê û ji ber vê helwesta wî ji xwe ew ê bijî ev ê got îro di nava sîstemê de mane derketinê TRT 6 di nava pergala Tirkiyeyê cî girtine û imkanê wê bi derfetê wê gelek jiyanekê xweş dijîn bêguman vana mayînde ne Sibê piştî got jiyana xwe wan da bikin belkî wê nebin bîra kesî weke gelekî berî wan got îro nayên bîra kesî jî اتوانم لێرە شتێک بێژم هونەرمەند لە هەر کوێیەک بێ یانێ فەرق ناکات هونەرمەند چه کورد بێ یان نەتەوەیەکی تر بێ بەڕای من هونەرمەند کاریگەریەکی یا تەئسیرێکی زۆری هەیە لە ناو گەلی خۆیە ئەگەر هونەرمەند لەگەڵ گەل خۆیدا نەبێت مەسەن تو چاو لێ بکە ئەو هونەرمەندانەی کە تا ئێستا لە ناو ئێمە نەماون ئێستا وەکو هونەرمەند بەیتوجان وەکو شەی سەرحەد وەکو هەواڵ ڤیان زۆر هونەرمەندی ئێمە کە ئێستا لە ناو ئێمە نەماون بەڵام ناویان گوم نەبووە بەڵام ئەگەر تو چاو لێ بکەی هونەرمەندی زۆرمان هەیە ئێستا من ئەو ناوەکەوە ئەڵەن تورکیە نازانم چییە لە سیستمی تورکیا لە سیستمی ئێران یا لە سیستمێکی دژمنی هەر چوار پارچە کوردستان دەوڵەتانی داگیرکەر نامێنن زانی بۆ چۆنکە نە تەنیا لەبەر ئەوەکە کولتوری ئێمە ئەدزن موسیقی ئێمە ئەدزن ئەیدەن بە دوژمنەکانی ئێمە لە هەما کاتیژە خەیانەتێکی گەورە ئەکەن بە ڕۆڵەکانی کوردستان ئەمە ینی ئەرکێکی زۆر گرنگە بۆ هونەرمەند لێرەدا وەکی وەکو بەیتوجان یا وەکو هونەرمەندانی تر بەڕاستی کەتێکی باشیاندا چۆن گەلی خۆیانیان لەبیر نەکرد موسیقی خۆیان و دەنگی خۆیان هونەری خۆیانیان لەگەڵ ئەو گەل لە هەژارەی کە بە ساڵانە خوێن ئەڕژێت و لە بن دەستی دوشمنانە یعنی خەبات ئەکەین و بەرخۆدان ئەکەین نەیانتوانی یانی دوور بکەون ئەوانەی کە دوور ئەکەون بە هیچ شوێنێکتر ناگەن زۆر هونەرمەند هەیە نامەوێستا لێرە ناوی بۆن بەڵام هەموو کەسێک خۆیەزانە ئێستا بەبوونی دنیای سوشیال میدیاوە خەڵکانی تری چاویان کراوەتەوە ئەزانن کی لەگەڵ ئەو گەلە هەیە کی نییە لەبەرەوە ئەو کەسانەی کە بەڕاستی گەلی خۆیان لەبیر ناکەن هونەری خۆیان لەگەڵ گەل خۆیانە بەڕاستی دابەش ئەکەن دەبێ ئێمە زۆر ئەوانە قەدریان بزانین یعنی جێگەی شانازی بێ بۆمان ئەو بەبیری بینین و بە پێزانینیشی بزانین بەڕاستی ڕۆحیشیان شاد بێ هەمووی ئەو هونەرمەندانە کە ئێستا لە ناو ئێمە نین و جارێکتر ڕۆحی هەواڵ بەیتوجانیش دووبارە شاد بێت بەێ تەماشاوانە هێژە نەهاژی وەکە مەگوت ئەم دخوازن هەواڵی خۆی هونەرمەند ئارمانج گیرێ بدن سەر ئەکرانێ و هەنێکیژی ژووی گۆدار بکەین ینی تایبەتی ئەف دەمێ داوی ئەو بە هەواڵ بەیتۆجان ڕە پر دەم دەرباز کرد هەواڵێ مێ ڕێژی هەگەر ئامادە کردی بن ئەم دخوازن نەها هەواڵێ ئارمانج بگرن سەرخەتێ هەواڵ ئارمانج مەرهەباشترە ئێوار باش Barbaşları, Slavoriz, Bernamavarız, Kapatkararı, Kaybetici, Jehbali İkramu ve Bala Şekdarı. Beli. Havalarmanç vake meqal kir ev demê dawî rehmetî tu tim li bawî bû weke ketkareke tevgera çand û hunerê te pêrî pir dem derbas kir
تبو قالك شاهدية هم إيشيوي هم خستكيوي هيوين وي خيالين وي هم دخزن هناك اشتاقه دار بيكن اف دمي داوي تشوابو بيتو أزيدة نكي كرت في المسيحي بيجن نوتو بينجا جارا بيشي تامل ولا جناس كربو نوتو بينجا وتزهاتم بيركي براستي من راني بقول بريات أنا مشيار بأحمد كيف فارقيني الشيار فارقيني بربو رابو رجمركو بو بيتوجي بر جارون شناوي تنبو قالكي تريلي جراند قالكي وي تشيكرن از تشوباوي من ولكي ديسا مثلا تاع كيما ناس برجوير وجي حتاني روجا ايرو وغو نزانن بي از ناب سازيه تجبركو بكار ذكر قالكي باري نتني وي نحمي هنرمندا بوار از موجود بوم على قدر بوم يك جوانجي بيتو جامبو تو بكينا كيش برقوام الهمان هرم يدجين مثلا مالا منو مالا ويل بعربي نهدا قد هدا قي يعني تكلية ما زادت تشيبو دانو تندم بترشيبو شاهية كده إيشة كده تنقاسية إلا قبل هفد قاريان ومهوارة هفد تشوف يعني راستي بيتو نشغلي 10 دقايق نشغلي 2 ساعات جيانا يبخوا رومانك يعني جبرقولا الشيخ كي هبالي إكرام قوتيا بيتو وقت بابي صاحب دست بسراني نقول نكريه پشتی بابی رحمت کریه دست بسرانه کریه گلکی بدرنگی بریوی سران چه کریه بریوی ناب kültüra Türkade mesela Nezi 7-8 sala asistanti به Orhan Gencebay kiriye hünermendi arabesk Türkare به Selami Şahin به Gelekare به Ayşe Şan قاست وینی داوی وی چکریه Ayşe Şan هندره قاست دنگوی جه yani وکره به قاسته هر وسا او ناوی بیتو جاجی او هنرمند ترک و اصل خوشی عربی انطاکیایی سلامی شاهین لیکریه و نه بیت الله گنری بیتو جان ایجا تاوی گلک بیرانی نمج بوان رو جاجی هنل بگرا منی 2014 اگر تبیرا و اجی پیرچو مختمه بر ترکیه و دمیجی هم بحران گجه با اجر آخفتن و دمیجی وک نهات دی پسکریکتو نبون بحثا وان روژی بری دکرن پلان جویج یعنی هات تاني جسارت نديكر بو بكردي بستري لهمبري جبرغو باويوي براستيجي الشيخ زاده شيخ كي هرمي قالكي لازم بو هيجي بحزاره مريدي وان هن جو انجق بشتي مرنا شهادته باويوي وبدس بهنري كر بخوك بود ايجاد جونها او مريدي جو ديجي دنگي مدر دكتنجا او مريد نهال دنگي مكهدار دكن او جي تيخو ياكرم بيتشكسي جي حس كرنه وبدنگي ويش اوازي ويش كسيتاوي مخابن بيتو مرود بكو مقوت مرود دكاري قلق آلجيوي چي بكيدر جيانا خواني تايبتي دي وي لخوا ننري دبي مروفي راستي ببيني وي تعدل لخوكر تو كسي نكريه ما قلق هولدا شر ما حميش بوي بوبان 20 سال داوي دكارم بيجم مخابن زديش تسليمات نهات وشكي مقول تجمالباتي كي وساهاتي تشمواتكي سركي دام تشتي قال بتشوفوا جباتا بابي خد بم بحث قتلياما بريد كرن بوم ديد بتشكر نجي سري قتليامي ما ام بيجن ارمنيين مسيحيين تشي وجويرو جي بيبا مناري وازو اول نلقوري هبل اجي دور كتب وأسجلك الشام وبتشوف بنقول مجمد وقلاك جيكرت يعني وقوم مساعدة خد وقت بروتست ويكر جبركم مناغو منكوت يعني بيسال بريد دوراوي وآهو تدي شيخ تجيبك هبو بس بيتوج بانشتاقلك دوربو ناجي براز يويدك الشيخ سيدة لفر البحث بكم زاد وقت وجي ناستين برنامج وجي جهد بار مشان مجال هي بعد چند سال داوی ام گهاشتن انجاما گو ایجاد تندرستی بهدی دست بکر جبر گذاتم بخوا آلیه فیزیکی دیگلکی کیلویی که بو مناری هر گودی چه ضعیف تر دبی چی پروبلم بو اوالی منی چپی آبردش 6 ماه موبرو آنی 6 ماه حمی نقاشخانه بده که گوتو نانا پسکریکه کی درانه داوی دایم دکتره کی پیدا کرد نقاشخانه بده کی مزن بابا مگو وای نه نورماله دکتره کی درانه او کامera کی وقت تله هي قسنا ندره وده کی داخل خواره دورد او گریکتر کت گوتو مره کی و کانسر
جيبي بيقول او بيواجو داس بيكر 16 ساعات دي اوبراسيون دما يعني العمليات دما سي جروب دكتور كتن اوبراسيون 16 ساعت da kadandın. Yeki jinni gibi hesti derxizir çene çekirin. Yeki avetin ev çene, aliyedin jinibr ev dran dani ser. Velhasıl geleki pevajoyeki eş. Le geliçte go ev beytoye gojbo bimre çiş desti hat kir geliç araya goti. Pişti evine koşuyla der. Kecbo nemre çiş desti hat kir. İrade ki behempa nişanda. Ev 4 sal از به شب و رودکار بیشم پیرامه وکینا به دیسیپلین من نخوشه کیدن ندیدی. اب 4 سال گپانان زاد نکتی دبیوی. تنها چیزی که خواه او بخورتومی آوه دانی انرژی دانی چید کرن. اما دیسا پس نکر دیسا نگو کو جیانی دکاری حتی جانجی دکنیا دگو یا آرمانچ. گلو گناهی مپرم yani حقیل هنگا کریه bu خود تعالی emrine ki bunu nasibim ki dikenya şvarır ya mı konuşsa ne fikir yani çima düşte gojer lazım bu nikari ukarni ba yek stran do farı akaptın şey kutbu şey kutbu yani gelle ki kişan man çarsale davi işte taybeti bu ameliyat bu gelle ki ama belki bir küla derman he bu شوا دورا وان شاش ندكر ساعتها وان شاش ندكر كنت يحتم البالي بو دكيجان ساعتها دكيجان دكي دي درمان يخبستيني استن او مخابن دوازده سيزدروش بريبان دمي داوي ما ايدي او جري داواجي زنجيرا قد قطان ودقات هرج دربتن نما تحمل دكر المالي پر دكريا پر دكريا جاش برگو امبير دخيدين بيما در دكش مالي چند جاريجي كت belki خوین جهات و ارمی چند جاری ما گرت با آنی چند جاری yani وک مالبات وک حواله کیوی وک دردوراوی ام گله کی پروستیان وان دمی وینی داوی لی tabi مرو اشاویجی فهم دکه yani مرو و پسیکولوژی فهم دکه گله کی تبله bu دارا داوی 11-12 روز bu بریگو ابتخن خوشخانه بری برو کی مفهم کرگو گله چتی روی او رزعیب ایدی وری می بود. تو نابه باکتریه که گله کی خراب تندیه. جوان در ختنه خونیش در بیانی. او من ما رازان مخابن پشتیویجی ده روزا دوام نکر. جیانا خوش دستا. البته بگم گود گله تشتنه لی بیتو خستکاوی بسالا دگو از دوازم هرم آمده. از دینداری آمدیم دینداری گلی خم و 2014 وقتی چونشی بوی آرمانجی هم چون گله کی جه حز دکرج برگو بیتو براستی جی یکمین بوی دلی خانی تنک بوی روحی خانی متوازی به فیزیکا خو به مجی خو به کلامی خو به استرانی خو به میمیکی خو بیتو او بو تشتکی گوارتی تنبو هر چیزی سر زمانی بو حیات خود نکاری بو سر به شرط با تقول بنا تشتكي بالله بيجي والله تعرف مش ديوانه ديال بيجم يعني امروفك او قسي اللي قد النكاري بو تشتبه ذكري يعني شفاسات يحس نذكر ندقو ببعثه كاس نكن ذكري جلو ماجي قالكي متوازي بود بيوارد وكاس نكاري بيجي باروك البيتو ام جريان وبر بازار بمكر والسر برا والسر مال الدنيا نقاش تشتي وساجي نبو يعني تجاري نبو نزانم اكيد نشتين بخوازن بپرسن حوالی بعد اشتکی گم بخوازن و مجارده حوالی بیجم بپرسن رجعتش جوز حتى سپاس حوالی سنة بیجم حیف كمان نبینی لنزیکا کساعتی که آوا باشی هبوا منو اجتمنا بی لما شيدا هوالا شيدا هات بيدكي او نخوش بو راستا مثلا من شمدين بربالي من قالك هنرمند دور بالج برگو ناسیاوان بری کم بو گله کم بو و در فتاوی امکاناوی گو بکاری به انسان رونه و صحبت کی درش بکن نما بو جارجارا و هاوین شمس مهبو مهاوینه کی گله خوش در باز کر من هما گو فرصت در فت دیت مت آنی گبا کالابالک نمت آنی حوشامل من مشغول بیل کرود نشتن مسوبت کر هوا
هوالي قلت وخص مثل حسن شريف بري دهر وجهات ديتناوي نهاج دوجي يا جو باش مالتا قلت ام اني باهبدو قال كنرمن ديدن موسى الفير مجوك شغله هبديتني تشكر بالمالا من بيع وشيء او درفت امكاني وي تشيبو اللي بالراستي شي هنرمن دا حما قالك حستكر بيتو حتى اني داوي بلكي نه ايديولوژيك بوده دلی کرد و کردستانی بو مگلک جاری گوتیه و مجیکی یعنی چوا بیجم ادبیات کی چاند کی معظم د مجیوی دلی ده بو وقتی گود آخب مرو لد نری مرو باور ندیکر یعنی به شخصیت گل کسی شوار تعدیل خود کی چوا دکاری وانکس پیوک دبوک هبوک خوش با آفرینه ملودی خوش با آفرینه او قسیجی متوازی بود. بله برای هیوی شرط به جارک دنم بیجن و بلکی کیزان پیش روزه دگو در فته تهب تو کار به و بیرانی نخو بلکی بنویسیجی وقت پرتوکی که هم هی دارن با من به هزار آرشیو مهنه من وینادی جباتا صحبتا جاناجه مشارکیه جاناجه محنکیه مثلا استرانی منی وقتی که دو متر دیمن اکیپ گلک بالکش دید وقتی او استرانی حوالی منی کما آوازی چیاد بیجیه اشی من جباتا که رشتم اوجل کله کامنه از وسترانی دی بیجم بیتو وهذا بندري وقت جانا في شيء تريد بيزه شعر عجيبته يعني الويلك المومنت كيشتك كتني اورتي كوميدي زاني وقد الله ابشي يا ابشي يعني شعر غريب وش برجو بيتو عاليه يهبوا تاني الخو دار ذكر متقول شما تقول قابا قال هنكا تقول دار بك مجد بن باندورا وان بمينم باش ازوا خو بمينم او جري بازكاري جارا في شيء نوتو بينجا از هات چند جاری ما ابنی کاشت کرد دوغار من برمن ج دیافرامی بخوین دیافرامی لا دیافرام چی اوی خزای دنگ خود دا هندر و هندر چه درکت او دا مثلا هر تم دوغار من سدی پنجی دنگ شخار به سدی پنجی بدگل yani ev aliyevi geleki peşketi bu teb gurtediye bejin tu xwendina wê jî nekir bû lê tecrüba wî gelek bû tecrüba wî zêde bû di nav gelek hunermenda di jiyan kir bû û hunera xwe û dengê xwe û edebiyat û çanda xwe baş nas kir bû. بله برای جاردن بيجن رو هیویشات به هوالرمان سپاسیت دیکن گلکی دما خوش مروقتند تفتنی جبر دخوازم و دیساجیت شخصیت بیتوجان دی سرساهی جمالباتا ویجر دخوازم جگل مرد دخوازم مثلا آمد پرهات نکاش کرن مگوت yani بریا demek ki بیتو بخواد دخواست امی ببن آمده لیبان جاری داویج بر به روشا آلوس براستی گوینه مناسب به گونها ببین ولی که کاری شر که به کاری هنیک انسان به شونه ده جیانا خوش دست بکن که گو آرام بو آزاد بو و مناسب تیت میچاد خوازم دکارم بکن از وجد خوازم ببیشم. بله سپاس با آگاهداریت اولرمان. باش بجره و سرکپتن جوار خوازم. سپاس من خوشید صبر. مش همین خبرات کاری برنامه هر صبر. ایوارا باش ایوار باش. بله هوالین هیجا نها امیدی مجرد خو بگو هرن جبرگو سبی سالوگرا شهادت جینا امینیه و جاری هوال اکرم ایدی به هوال شیدا دست پی بکن بله هوال شیدا tam سالا چو 16 ایلون ده جینا هاده قتل کردن و دوره سرهلدانین مزین چه بو به دروشما جنجیان آزادی حتی ایروژی هین باندورا و دوام ده که بلاستیجی پرگلا ایران هجانت و درباره وید گلک برهمی هنریجی چه بو ستران کلیپ که ایرود برنامه مجیده دیسا دو کلیپ نو گیشتن دستمه اما جوا کلیپا جی هرکی بشکی بدن لی پیشی هم دخوازن درباره وید سالوگره ده ام هنک هستیت رمانیت فکریت بیرین کوتب خوشی ستران شکل بول سروی بله تو دخوازی چی بیجی بی مناسبتی؟ بر لا هشتگ والله اتوانم تنیا و بیجم براستی تا استایمن نمان توانیا ام خمی گوری که لا روشالات دسی پیکر بناوی جیناو لشاری سقزو لتاران و تقی اتوانم بلم که لوانی استبنا مالکی کدا انیشن بیانی خب سالیادی او بوبا سالک زور قرصة يعني إنسان تواني فقط براحتي بلي أوصلك شو النوانية بلام أتواني بلام وكو كسك شخصك وكو خوم براسي من هالروج
دیمەنی ژینا لە تەواوی سوشیال میدیا جار نییە ڕۆژ نییە ئەگەر جارێک تواشای نەکەم و نەگرم سەرخۆشی لە هەموو ئەو کەسانە ئەەکەم کە لەم سەرهەڵدانە بەشداریان کرد زۆربەی بنەماڵەکان نەتەنیا بنەماڵی ژینە ئەمینی زۆربەی بنەماڵەکانی تریش بەڕاستی داختان و ڕۆڵیان لەم سەرهەڵدانی ڕۆژهەڵاتە شەهید کران بەدەستی ئەو جەلادانەی بەڕاستی زۆر بەنا ئینسانیانە هاتنە کوشتن سەرخۆشی و سەری ڕێز و نەوازشدا دەنوێنم ئینسان ناتوانێت هەستی خۆی بەڕاستی ینی بیتێرێتە سەر زمان چۆن هەستێکی زۆر ناخەژێنە چۆن ئێمە بە ساڵانە ئەم داخە ئەکێشین نە تەنیا بە ژینا تەواو دەبێنە بە ژیناش دەستی پێ کردووە بەڵام تەنیا شتێکە ئەوەیە کە ژن ژیان ئازادی لە باکووری کوردستان دەستی پێ کردو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە تەقیەوە و ئێستا بوو بە دروشمێک لە هەموو دنیادا بە تەواوی زمانەکان ئەم سلۆگانە تێتە سەر زمان ئەمە جێگێکی زۆر خۆش و شانازیە بەڕاستی چۆن سلوگانێک بوو کە لە کوردستان دەستی پێ کرد بە ئایدۆلۆژیای سەرۆک ئاپووە و کە توانی ئەوە بسەلمێنێت کە کورد هێزی هەیە ژنی کورد ئێرادەی هەیە ژنی هونەرمەند ژنی شۆڕشگەر ژنی تەفگەر هەموو ئەو کەسانەی کە من چۆن ئەگەر ناوی ژن تێرم بە بەستمەوەی کە وەکو شخص خۆم چۆن ژنم ئەمە زیاتر مافی گشتی ئەدەم بە هەواڵ ئیکرام بەڕاستی ژنی کورد هێزی زۆری هەیە لەبەر ئەوە ئێمە بە ساڵان شۆڕشێکی ناخەژین ئەکەین لە بەرابەری هەر چوار دەوڵەتی داگیرکرد کە کوردستانیان گردووە بە دەستی خۆیانەوە لە هەموو کاتەکانەوە توانیویان لەسەر ئێمەی کوردی هەژار زڵم و زۆرێکی زۆر بکەن بەڵام ئەو سەرهەڵدانەی ڕۆژهەڵات بە تایبەت ژینە ئەمینی کە لە تاران لەبەر لە چکێک کە هاتە کوشتن قەت لە بیرمان ناچێتەوە قەت نە کوردستان و نە چوارپاچەی کوردستان و پێم وانێ هیچ ژنێک لە دنیادا ئەو قەتڵامەی کە ئێران بەسەری ژنی ڕۆژهەڵات و ئێرانی هاورد لە بیری ناکەین و نایان بەخشینیش لێبورن لە ئەو جەلادانەی جمهوری ئیسلامی بەڕێی من ئەگەر ژن بێت و ئەوان ببورینێ جارێکی تر ئێمە بە دەستی خۆمان داری سێدارە بۆ خۆمان ئەنووسینەوە لەبەر ئەوە من هیوام هەیە کە ئەم شۆڕشە لەوانەیە ساڵێکە دەرباس بوو سەرهەڵدانەکە زۆر جوان دەستی پێ کرد نزیکەی 9 مانگ بەردەوام بوو دوایی کەمێک ساکت بوو ئیستا زۆر ئەهوەنە بەڵام هەر مردم خەڵک بە تایبەت ژن خەریکن شەقامەکان ئەهەژێنن لە بەرامبەری ئەو سیستەمە ڕائەوەستن و پێم وابێت ئێستا بەبوونی ساڵیادی ژینا و ساڵیادی زۆربەی کچەکان کە لەم کاتەدا شەهید کران ئێستا بارودۆخی بە تایبەت ڕۆژهەڵات باش نییە دوێنێ بیستم کە هەموو شارە کوردنشینەکانی ئێران ڕۆژهەڵات سپای پاسداران بەشێک لە پۆلیسی ئێرانە هەموو شارەکانیان گرتووە ئەوە لێرە ئەوە نیشانەدا دیارە لە هێزی کورد ئەترسن چۆن ئەو شۆڕشەی کە لە ڕۆژهەڵات و ئێران یعنی لە گەلانی ئێران دەستی پێکرد زیاتر بە هێزی کورد دەستی پێکرد کە ئەوە گەورە بووەوە ڕاستە ژینای ئەمینی بەڕاستی زۆر ناخۆش کوژە بەڵام دوای ژینای ئەمینی زۆر کچانی تریژ ناخۆش هاتنە کوشتن بەڵام ئەو هێزە ئەو ئیرادە لە کوردستان دەستی پێکرد و پێم وایە دەوڵەتانی هەموو دنیا نەتەنیا چوارپارچەی کوردستان و دەوڵەتانی داگیرکەری ئەو کوردستانە دەترسن لە هێزی ژن هێزی ژنی کوردستان لەبەرەوە دوو ڕۆژە کوردستانیان گرتووە یعنی هەموو شارەکان ڕژاوە بە پۆلیس و نازانم تانک و تفەن بەڵام ناتوانن بە هیچ شتێک بگەن تەنیا ئێنەوەی خەڵک بترسنن بەس من لێرەوە ئەڵێم کە خەڵک هیچ کاتە ناترسێت تا ئێستا لە خەڵکم بۆچی کاتێککە شاچ و خومەینی هات خەڵخاڵی هاتە کوردستان بە هەزاران کەسیان بە ڕەگبار و ئێدام کرد ماڵ نییە لە ڕۆژهەڵات بەڕاستی کەسی ئێدام نەکراوێت و کەسی بەدەستی ئەو جەلادانە ناتبێتە کوشتن یعنی هەر دووبارە ئەبێتەوە من خۆم بە شەخصە حەزمە کرد بەڕاستی بۆ ساڵیاتی ژینە ئەمینی گۆرانێکی تر تازە دروست بکەم بەڵام ئەوەنە هەر ڕۆژ بارودۆخی کوردستان بە شێوازێکی تر شتی تر ڕوئەدا ئەوەنە ئێمە بە چالاکی و ئەکتیڤین ئیتر کات نامێنە بەڕاستی من لێرەوە بەڕاستی خەمبارم کرد نەگەیشتم بەڕاستی گۆرانێک تری بۆ دروست بکەم چۆن لە دەستمەوە بوو شعرێکم نووسی بوو کە حەزم کرد ئەم جارە بە زمانی ئەردەڵانی و کەلهۆڕی بێت بە سیستمێکی یارەسانی تارەوە پێشکەشیکەم بەڵام پێناگەشتم بەڵام هەر کاتێک تەواو ببێت بەڵام پێم وابێ هەر ئەو
کاریگەری و تەسیری هەر ئەبێ بۆ ئەو خەڵکانەی کە لەم ڕێگەدا بەڕاستی گیانیان لەدەستداوە. بله سپاس دکن. هەواڵی کەم ئەم فکر و ڕەمانی تەژی بگرن وەک ڕەوشەنبیرێکی هونەرمەندێکی تو ئەv پشتی شهادتا و پیواجویا گو در باس بو گلک برهم سر هاته چیکرین حتی ایرو حوالی مدان سر اکران هم دو کلیب نو هر هم لبلچیکا ایرو پیکری ویجی هاته دانین یعنی نه تنها لکردستان الجهان براستیجی دنگ فدا و شخص سوید افسر هلدان گو هاته دست پیکرین سلوگان جنجیان آزادی دیسا دنگ فدا تو اف سالا بوریز وی هلی ده چه نرخینه بله سپاسی دکن ها دم مر بحثا هوا جناب که جنا امنی دخوازم شبو کسی این کلمه تماشا دکن آنجا های وانجی تون از تشتکی بیجم پیشی وقت محسا امنی دنگ و داد مجاج واقعی ده اوجی والیه کی تراژدی و مسئله جنا لمالبات ناول دکن جنا یعنی به واقعه جیانی چاوکانی جیانی ل ایران ناو قبول نکنه اصلا میده ناو محصل دیگه و دما شهید بوجی ببی آوایی دیسا لی فرض کردن که وقتی محسا دنگ بده لی کرد بگشتی گلی کرد وقتی جینا اصرار کرد اونها پرانی دیسا وقتی جینا امنیتی یعنی جینا بور محسا چی معنی حوالی کرم محسا نوکی فارسیه یعنی واتای چیه؟ فارسی نیه محسا. محسا نظام لی محسا یعنی نیوی مانگ خوشکزاگی منش نوی محسایا. محسا نوی که زیاتر لأولی آریایی اوتیت البته بو رقصه کتکم بس حزم کرد جوای بر پرسیارکی او بدم. بلام لإيران لنزیکی تقریبا دوای شورشی جنبشی سوز لإيران کدسی فکر سالی 2007 و 2008 میلادی بلین که ابته 88 ایران لو کاتو لا ایتر او شورش گوره بو زور کس براسی کجرا ایتی ناوی کردیان قدغه کرد مثلا خوشگزای من ایمه ناوی مانیا میدیا نیان هشت ایتر لهر لأو شوی ندا کرمان بنیان نیانش کردیه بلان میدیا توزک آورتیکی سیاسی هیا لین نیانش یعنی او کار برام محسا فارسی نیم مثلا اولی که آینی جزیات یعنی نیوی دخوازمی بیشتر بلام ایران هروایه طبعا جینا به قدقه دست بجیانی کرد یعنی پیشی دم دست بجیانی کرد قدقه جیانی دست بگیر یا حتی دوجی جید ساد به قدقه آت شهید کردم دخواز بحثه و یکی بکم جینا اینها دم بحثه و شورش جینا دکن شورش جنجیان آزادی بگمان نتنی جاری کی بکل ایرانی لرجلات کردستانی سرهلدان چه دبن به جاران چه بون لی فرق و جاری توی جاری دن و جاری جنان پیشنگی دکر و جاری زانینگه ها پیشنگی دکر خواندکار پیشنگی دکر و جاری لکردستانی دست بکر همو ایرانی بلاو بو و دوی سرهلدانی دا گلک تشتی هنری دا کت نهولی یا بشا هر زیده یا بخواه هنری به پور جنا کو بسکی جنا پور جنا با لاچکا سر جنا به وی آوای وقت شورش اگه دست بکر وقت اون زانن کزی و بسک لکردستانی لرجلات کردستانی پیروزن حتی گلک جیال هورامانی لکرمانشاهی به کزی دایکا خواه به کزی خوشکا خواه سوند خون به بسکیان سوند خون بیبروی که پورجنا پیروزه ده بشر رجلات کردستان ده او آلیه که هنری بو کو جن راد بن پوری خواجه دیکن آلیه که تسا هنری بو ام بیجن دوی شورشی ده زاروکه کو بناوی خداوند کسکسور سوندخار کیام پیرفلک 7-8 سالی بناوی یعنی بوکا بارانی سوندخار دنگ بدارانگن کس سور زده کد نولی هنرمند مهابادی کو شهید کرد هنرمند به آوایی یه بلوچستانی کو شهید بون به آوایی آلیوی هنری زده پیش بون جبر کو 44 سلوگان هات نگوتن سلوگان بالکش یا هری کو زده دنگ ودا جنجیان آزادی بو BBC دوست یک چکر بو BBC دبیجه حجره تا که کسی چه حجره یک کسی یا امرالیه حتی کلان ایرانی جنجیان آزادی و بحثه یکی دیگه بجای فلسفه بریز اجران دست بکریه بیشتر کوبانی دنگ ودا و دروازه ایرانی و افغانستانی بو بحثه یکی دیگه و آلیدن یه بالکش مثلا مدید کو نجات پرستی به آوایی نبکل ترکیه هیات چه جاری هم نبینن هنرمند که ناودار یک ترکیه را بجلی کردی لخواه بکه و بکردی تشکی بجه مبدید کو جن ایرانی هنرمند ایرانی به پار بکرنان وینه جنا امینی سلوگان به رنگی
پشتگیری خوا نشان دادن دیسان بیژن سلوگانی کو ج کردستان و آذربایجان حتی آذربایجان نظام به آوایی سلوگان حد نقیراندن حتی ایرو ل زهدان چلاکی کبو پانکارتی هایی و سلوگان دگوتنی دبجه ایرشا سر کردستانی ایرشا سر بلوچستانیه او نزبونا گلانجی چیکر او حوالدانی کو پارچه بکه پچوک بکه بری و ببه به وی شورش جن جیان آزادی کرد جراد بیژن ایرانیش گره کست بیژن شورش جینا امینی به وی آوایی به وی شورشی او د پرچابون ادنو گران دکو دخواستن چیکن او سنورش کاندن ترسا کو ایران د ترسیه او بو جبر کو همو گل به هوره به یک دنگی به یک رنگی به سلوگان جن آزادی د کد نکونانا ابن زپونک چیده بو به وی آوایی اوجی گلک بالکش بو مثلا ام بیژن آلیدن سلوگان شروانو کو کی سمبول روزنامه کردستانی شروانو لکولان بوکانی لکولان مهابادی لسر بلندگو اوپالای مزگفتا و دکرن شروانو مثلا سلوگان برخوادان جیانا کو دگرتیگه آمد دهات بو قراندن مظلوم دوغانو پیشنگ پکه که به زندان آمد دل برخوادا بون گوتبون برخوادان جیانا او سلوگان لکولان روزنامه دهات قراندن او دی بر روزنامه درکد دی بو شورش کردستانی و کی شورش جنیجی کو کی جن پیشنگی و دیگه جه کی گرینگ و پیروز بو او خالن گرینگ بو و نهایی رو صبح سال بگره تشتکی دنیا کو شورش جیناکاری پیک بینه به سر بکوه پارتین روزنامه آن نجم ها جار یکی او جار یکمه پژاک جدن آبده 6 پارتی روزنامه کردستانی لسر پلانا چالاکی الهاب کرنه لسر یک پلانی لحب کرنه و صبح له اعتصاب سراسریه یعنی گروه سراسریه و کسی لسر قضی هنه سرگورا جنا امینی کسی که نکارن جنب بیشتر لورمیه لسنا کرمانشاهانجیه کیدن هر کس ولی گورستان بازار خواه گنده خواه حریم خواه هر نسر گورستانا و گلادا نسر گورستانی او دیسا اوج علیه که هنریه کو بانگا پارتین کرد او کو هن سر گورستانی گلان دان سر او سر گورستانی و لالیه دن لدر به اماراتچی چالکین هاوبشی بینه چه کردن همون پارتیا بانگ آلیگری خواهد کردن کو تولی چالکین هاوبش ببین به وی آوایی اوجی تشتکی هجایه کو به شهادت اجیناره پارتی کرد نیزی هبون او جی کیف خاشیه کو کارین قطنه سر چهار خاله له کردنه او جی گرینگه دبک و بنگه لی مخابن او مسئله بیچکرنی یعنی که در بالوی او گرتری داد همی ورن ویجیش خواه؟ بله سپاس دکن حوالی میراجی هگر دو کلیب می نو وکمه گوت هاتبو بردستی ما همی بدن وشانه برای تماشاوانین ما ببینین یک جیش باکوری کردستان هاتیه یک جیجی ناوندا چندو هنرا بستون چیکرن او نه سترانک نویه سترانا نافدار چرخا شورشی به زراوای سورانی بشیروه کرنه لی به دیمن افسر هلدان جنجیان آزادی جر کلیبک چیکرنه اما هر که بشکل و کلیبی خود تماشا بکن شورشان سنور دبزنه سنور دبزنه بانگوازی همو جیهان تیدا پارنه مینتی و چساوی حال دواشنه کوچی سالمون و کر لبنده دردنه بانگوازی همو جیهان تیدا پارنه مینتی و چساوی حال دواشنه کوچی سالمون و کر لبنده دردنه چاندو باخناو یاندان دستو در چرویان کرد بدنگی پارتیزان حالیان کرد با یکی گشت لسرسری شخان
ڕاپەڕی وەلا سەپێن بۆ ژینی کوردستان بۆ ژینی کوردستان دەشت و دەرچرۆیان کرد بە دەنگی پارتیزان بە دەنگی پارتیزان هەڵیان کرد بە یەکی گشت لەسەر سەری شەخان لەسەر سەری شەخان ڕاپەڕی وەلا سەپێن بۆ ژینی کوردستان بۆ ژینی کوردستان هەر لە نێوبەندی خانە هەتاڵوتکەی شەخان هەتاڵوتکەی شەخان ئاڵای سوور شەکاوەیە بەبەر خۆدان ژیان بەبەر خۆدان ژیان ڕێبەر و ڕووناکی ڕێمە خوێنی شاهیدان خوێنی شەهیدان پێشەنگ و ڕێبەری ئێمە پارتی کارکەران پارتی کارگەران ئاڵای سوور شەکاوەیە بەبەر خۆدان ژیان بەبەر خۆدان ژیان ڕێبەر و ڕووناکی ڕێمە خوێنی شاهیدان خوێنی شەهیدان پێشەنگ و ڕێبەری ئێمە پارتی کارکەران پارتی کارگەران بله هەواڵ شەیداز دەست پێ بکەم تە چاوا دیتە هەردووسترم دەستیان خۆش بێ بەڕاستی هەردووکیان شتێکی زۆر جوان بوو بەڕاستی پڕ لە هەست و ناخێکی گەرم لە هوەر بەڵام نازانم ئەو گۆرانیانە یەکێکی کرمانجی بوو یەکێکی سۆرانی بوو یەکی ئەو سۆرانیکە کە چرخی شۆڕشگەرە هەموو کەسێک ئەزانێت بەڵام جوان کرابوو بە سۆرانی جوان بوو. من کە بە گۆرانی یەکەم کە کرمانجیەکە زۆر چوومە ناو فکر چۆن بەڕاستی ئیمڕۆ زۆر حاڵم باش نییە بە تایبەتی ئەو مێلۆدیە و ئەو گۆرانیانە ئەو دیمەنانەی کە بینیمان تر ئینسان نەخاتە وڵات کوردستان ئێستا ئیمشە و ماڵی ژینە چییە چی ناکەن دایکی ژینە چۆن ئەتوانێت تا بەیانی ڕۆژ بکاتەوە. هیوادارم بتوانن خەڵک بەیانی بچنە سەر مەزاری ژینە و لەگەڵ بنەماڵی ژینە بەڕاستی دڵنەوەی ئەو بنەماڵە بدەنەوە دڵگەرمیان بکەن چۆن پێویستە ئێستا چۆن ساڵێک چوو هیچ شتێک نەکرا و کچی ئەوانیش یا کچی هەموو ئەو کەسانەی کە لەم بینە لە دەستچووگن. بەڕاستی ئەو نەخەمبارم نازانم چی بڵێم من وەکو خۆم بە شەخسە حەزمە کرد ئێستا لە سنا بۆیەتن حەزمە کرد لە شاری سنە و لەگەڵ هەموو هاوڕێکانی خۆم کە پێشتر هەر ئەم کارەمان زۆرە کرد بچوایتین بۆ سەر مەزاری ژینە و لەگەڵ هەموو ئەو هونەرمەندانەی کە هەستی جوانیان هەیە دەنگی جوانیان هەیە پەنجەون نەرمێکی جوانیان هەیە لە ئامیری موسیقی کوردیە بچوایتینە ئەوێ لەگەڵ دایکی ژینە چەند گۆرانی و چەند کۆپلێکمان پێشکەشی بەڕاستی بنەماڵەکەی و هەموو کچانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەس بەداخەوە زۆربەی کوردان ئاوارەی وڵاتانی دەرەوەن لە هەندەرانین تەنیا ئەتوانن بێژین ئەیتر تەنیا ئاهمان ئەگاتە کوردستان هیوامان ئەوەیە کە ڕۆژێک ئەم داگیرکەرانە بتوانن دموکراسی بێتە قبولکردن ئێمەش وەکو هەموو نەتەوەکان لە دنیادا بتوانین وڵاتی خۆمان ببینین لەسەر ئاخی خۆمان گۆرانی بڵین لەسەر ئاخی خۆمان چەند هۆنەری خۆمان بەردەوام بکەین من ڕاستە ئێستا لە ئەوروپا ئەکتیڤ و گۆرانی ئەەکەم و ئەمەوێت گۆرانی کوردی و چاندی کوردی بدەم بە ناسین بە خەڵکی بێگانە بەڵام بەقەت ئەوەی کە لە ئاخی خۆتا ئیش بکەی فایدەی نییە لەوانەیە فایدەیەکی هەبێ کە وڵاتانی دەرەوە ئێمە بناسن کە ئەوەش خۆی بەشێکی ترە بەڵام خۆش بوو کە منیش ئیجازەم هەبووە بچمە سەر ئاخی خۆم بچمە وڵاتەکەی خۆم بچمە شارەکەی خۆم لۆ شوێنەکە بە دنیا هاتووم بتوانم بۆ ژنانی کوردستان کۆنسەرتێک ئاوا بکەم بتوانم دەنگی خۆم بگەین بە هەموو ئەو ژنانەی کە تالنتی بەڕاستی هۆنەریان هەیە و ناتوانن بیکەن ئێستا مەسەڵ لە ئەوروپا من وەرکشاپ ئەدەم بە ژنانی بیگانە باب لە وڵاتێکی خۆم ئەو کارە بکەم چەند ساڵ زندگی وەرێت؟ من بەداخەوە ئێستا ئەتوانم بڵم 16 ساڵە سنەم نەبینیوە بەڵام پێشتر خۆ لە زندان بووم دوایی هاتمە تورکیە و لە تورکیەش هاتمە وڵاتێکتر و دوارە لە باشووری کوردستان و ئێستاش لە 8 ساڵە لە ئەوروپام ئیترەوە خەریکە چدەناو 9 ساڵیش دەم درێژەکە بەڕاستی ئەتوانم بڵم زۆربەی شوێنەکانی شارسنە زۆر جار بەخەو ئەیبینم
چون بیرانی زۆرم هەیە لە شار سنە بە تایبەتی وەکو چالاکی سیاسی زۆر کارم کردووە لە شاری سنە من هەم لە بواری هوەری هەم لە بواری بەشی وەکو ژنێکی شۆڕشگەر بەڕاستی زۆر ئەکتیڤ بوو ئەگەر کەسێک من ئێستا گوێ بگرە 100% بیرانی زۆریان لەگەڵ من هەیە. بله. هم هوالی کرم دوام بکن گوادن تام هات نقطه که گرینگ دروشی کوسا روجلات کردستانی و سبی سالوگر امنزانوی سبی چوا در باس به روجیم پیش چوا در باس به شبرکو دولتک ایریشکاره و دبیگو کمکوجی بیکورن دبیگو سرهلدان دیسا پیلاوی بلند به یعنی تمامی روشی که ندیار لورتیهی tam jî direwşekê wisa de weke gavadin heval şeyda jî anî zaman dewleta Îranê jî hemû hêzê xwe leşkerî polîs anî bajarê serî di Kurdistanê û hemû kolanê welêt pêvajiyê wisa de Îranê zext li ser herêma Kurdistanê kir ku ew partiyên rojhilatî bêçek bike çekê wan ji wan bigire û mixabin bê bertekîkê doh bû min dît Nêçîrvan Barzanî qebûl kiriye ev xwestekê wan vêya jî ji çapemeniyê ragihand bû gotu me hemû ew xwestekê Îranê û dewleta Iraqê pêkanî me ev partiyê Kurd bêçek kirine direwşeke wisa de ev tê çûwa tê biyete براستی سیاست ایرانی جی سیاست که پر عجیب و فیل باز یعنی وک رویه تا بکرم رو بجه یعنی عالیه ده وک فند و فیل جی آنی راستی روزک پست آنی کو سالوگر جینا ده دکاری مثلا ما طبقه دکاری ما هکدن البجیره آنیا روزک وساده 19 ماه دماداوی البجات که بری کو ام بجن سالوگر جینا بکار روزاوی هر تم داخوانی دان هر تم گوت روزا داویه ام درجنا کن ام ایرش بکن تم خاص به مسئله بقراجوی جوک مسئله جنجیان آزادی سردان روزلات بخبن سیاوی مسئله اجباری بیه که یعنی که به حیله بکی حمود شغاب پلان دکه و بیو آوای او پیمان مع آدر هاتیه مورکرین دنابرا ایران و عراقی دنابرا ایران و حکومت باشوری کردستانی ده لسرناوی حکومت باشوری کردستانی وزیر کاری هندر یه باشور ریبر احمد چو ایرانی به آوایی به پیمان ده بشتر بون امضا کردن لگوری وی که وی پارتیان روزلات کردستانی بینه بیچک کردن وی چکا جوان بستینن او چکین کو بکار ناینن جخوا نکو یعنی بهانه بو اوجی جخوا چکا بکار ناینن او چکین کو کامپ خود پاراستن پی جوان بستینن لگوری پیمانی و ببن بخنا سه کامپا و دو کامپا لحولی را چکن کامپا کل سلیمانی و کنترل کامپا بدنا حکومت عراقی و نتوی یک بوی به آوایی و بین به باندور کردن یعنی وکی پنابرین سیاسی لی نممکنه که بشینه در ویولاتچی یه تنه باشور ده دبن کنترل نتوی یک بوی دبن کنترل عراقی ده به آوایی بمینن پیمان وستابو امیدی گیش نداویه تباخه ایران دست بیکر و گف خورن ایران گوت 19 ماه روزا داوی دو از ایرش بکم هر تم گف خورن و زور دا باشوری کردستانی زور دا حکومت عراقی پیشی سفیر ایرانی جی به هم به مسرور بارزانی را هم به نیچوان بارزانی را هبتن پیکانین وزیر عراقی کار دربک و بخواه دست راستی بریز مسئول بارزانیه فؤاد حسین چو تهرانه به وزیر کار در ایران ده هفتم پیکانی داخویانی ده گوت اره ما همون شرط پیکانی نه ما بچک کردن ما سینو را درخستن دور خستن پشت نیچوان بارزانی داخویانی ده گوت ما همون شرطی وان پیکانی نه تشتی که ایران دخوازه ما جی کریه تا هنجا تا ایران تونه که ایرش بکه و هر کس تشتی تراژدی دورده تشتی عجیب دورده هر کس داخل پاچی روزلات ناخوش بلی پجاکی پژک بجاران داخویانی دا بی بی سی به هفسروکا پژکی را به زیلان و جین را رپورتاج کرده بو و دو چوال دنگ آلمانیا به پژک را رپورتاج کرده بو پژک دی بجه ایران حکومت ایران حکومت اسلامی و دخون خودش نبینه کم چکا دانن امی برخواب دنگه ایران ایرش بکه لی 5 پارتی دو دنگ خاناکن مثلا چاپمنیا باشور پیشی دیپلماتیک پشت چاوته ایرو داخلنده دو سه چیگر بو دی بجه
به هزین زیروانی ینگریدای مالا بارزانی هزین پدکی حکومت باشور آوت نصر بارگه کامپین روجلات آوت نصر نواندا پاکی کل پرده بو نزدیک کرکوگی او بیچک کرنه پس خسنا کامپا یا حسین یزدان پنا حسین یزدان پنا جی بری وکی پشمرگی باشور هتمون قید کردن وکی زیروانی معاش دستاندن و ده ماشر کرکوکی ده جی آریکاریا هزین باشور کربون شر کربون لیدی ساجی او بیچک کرن خسنا کامپا ده بجا حزب دموکرات یعنی پدکا ایرانی که اود نصر کامپیوان او بیچک کرنه و حزب زحمت کشان به هیز لشکری دبجا حکومت باشور یعنی حکومت باشور جدی بردن ببیشن تنی گردای مال بارزانی اج بکو یعنی که خوبک شنجا باش کش گوران هه لپرانی دست مال بارزانی ده دبجا امر دایا بام پشمرگی زیروانی گوت که اگر د کامپین روجلات ده کسک برخوابه ده اون دکارن بکشن یعنی دستور شلیک دایا و فرمان یعنی گوت که اون دکارن لیدن بچک یعنی کی دستور ده شلیک ده حکومت باشور دستور داد پشمرگی باشور داید زیروانی گویی اگر کامپ روجلات ده پشمرگی حزب دموکرات آنجی پاک آنجی زحمت کشان کی خواست اصرار بکه بجام تسلیم نابن ام چک دانانن ام برخا بدن اون دکارم بکشن یعنی گره چک دانن حوالی کم اف تراژدی راست اف پارتی تگوت بدنگین چما بدنگین کشته عجیب مبقى ابو بولا نه اسخوازم تشتكي بجم يعني مسألة او بصالحنا خطوط زاني لإيران هرتم دخوازي او حزبك ولا باشوري كردستان هي يعني بشنو إيران يعني لو كان بدر كون بانيا چون اسناو حزب معنا خو اكتيفني تنيا حزبك للروشالات استا اكتيفو لقنديل برخودانکا پجاکا او حزبکانی تر هر چکیان هبی و نبی هر اشتیکیان ناکر بلام او چک دانوا که دان را برای من اشتیکی زور بالکیشا چون بو کردیک چون دولتکی داگیر کراو و هر شروش هرش اکرت سری با هموش یوازک ترور اکرین یعنی وسشت تو آخی خود و ناموسی خود دانابد اول لیره دا اگر بدنگی که یعنی 50 ساله 85 ساله دموکرات لما هبات او دسی پیکر او بدنگی من خون به شخص قبول نکم براسی او ضعفی که لو چوار پارچ حزب سام دبی بر خدانیا بکرده بله پیشی پژاکی داخلی دابو حفصلو که پژاکی گوته بو اگر ایران ارش بکم می پارتی روز هم به هوره برخدام بکن بانک لپارتی دکره بو گوته تسلیم نبن ام به هوره لبرخا بدن ليه مخابن نبو ما بخاج بريز مصطفى حجري برسي مجرى نيويسي مصطفى حجري سكرتير جشتي حزب ديمقراطية كردستان ايرانيا كو برمايا پیشوا قاسم محمد او پارتی مجي برسي قد كو كامبي خشاوتا ناد بيجن و كامبي خو امها كرنا دركتنا اون چد بيجن دنگ خانا که بس ناده شويه پیروز باهی لکچک نظام چد که نویسه که خوزستانه جت بوی سرو که پارتی است پیروز دکم تمام پیروز که تشنا به پیشی کا بیجه گلی روجلات هم چاولره مراد که نگرانه او پارتی چما دنگ خانا کن بو چ دنگ خانا کن هر کس تر داخوه هر کس دبیجه مساج ما د پرسن دبیجن او پارتی چ دبیجن او پارتی دنگ خانا کن بزن چ دبیجن او دنگ خانا کن لی حوالی کم دشوپین هرمی باش هنرمند روشنبیر وانات برتکی وانتون ایروجلات و باشوری کردستانی لهم بری واقعش دانا یعنی پسکریک دورده پیشی پارتین راویجن راوشیه کو هنرمند بزنه چه بیجه هنرمند جی بسا سرگیجی دنه چه دبه چه نابه تنه د چاپمنی ده درد کمن تشتی دبیجن حکومت و باشور او به باندور کردن چک جوانستانی خصنا کامپا گره اوج در کون ببیجن راوش وسابو ام مجبور بون انم تسلیم بون انم دخوازم بسابه لی هولا شهیداتش دگوت از دخوازم انه که بس بکم مثلا چیه او پارتین روجلات دما دکتر قاسملو شهید بو دما دکتر شرفکندی شهید بون پشتی هنگی ایدی بهات نبی باندور کردن حکومت و باشوری کردستانی سوز جوان گرد کل دجی ایران چک بکار ناینن واج دکلاره کر اره کر چون لباشوری کردستان لکامپا بجیبون لسالا نوتوشیاچی حتی نها تجارت چک بکار ناینن دجی ایران تنه دیگه هنجد دیگه بهانه کو اون چکا بکارتنش خود چک بکار ناینن بعد وقت رو نشتنه آش بطا کرنه لی وی جاری تراژدیه وی جاری نه برای شانس آن هبو ام بیژن بزبرن آن تشتکی بکن خباتک سیاسی آن چالکی که عسکری بکن وی جاری تسلیم بونه جبر کدام تیخ کامپی نتوی یک بی نتوی یک بی نه تشکی بده بکار بینی نتوی یک بی دستور نداد سیاستی بکی تک دستاتو پنابر ادایی لوی داری تری نان تا خورنا تا برنج تا بدنتا و نوبدار داج حکومت عراقی به
جبر بیه که تراژدی دورده گره در کمنج گره ببیجن جبر کو تو بر پرسیاری بی گریته دی بجی ته ایرو بانک دکی دی بجی در کمن چالاکیا بگه نوسا تیاوی لیدما اوی گه حساب بدی گره خاطر لکوی تشدکی جبو چه İşte tam da جا böyle. هنرمند جبر کو تدبیجی هنرمند چه دفکرن هنرمند رافشه نزانن کو بکاربن چه بفکرن اما مسئله هنرمند آخر هنرمند لروشالات اصلا نهات کار خستنی یعنی مثلا اگر سازمانه یا مثلا بلین استا مثلا ام حرکتی باکوری کردستان توانی چند تا هنری دروست بکا کما بر خودان دروست که بلام لروشالات تواوی او حزبانا کنترین خدمتیان هیا لپارتی وکو PKK لباكوري كردستان ديمقراطة لمهابات هشتا بهد سالة قدمتها والله كوا كوري هنرمنديان كوا ريزنيان لأصلا هنرمند الروشن بيريان أويا كيشكا استا أجر أمره لهشتكي آوا جرينج هنرمندك درناك وشتك بيجي كوا هنرمند ديمقراطي اصلا نیه اشتا اما اشتیک که براستی من بخوب شخصا وکو کچیکی روشالاتی کاری هنری اکم وکو هنرمندی براستی اما رخنه کی هر گوره یعنی نه حزبی کومالا نه حزبی دموکرات نه حزبی پاک نزانم هزار حزب هیا لروشالاتی کشان بلام اوی که وا لدسپیک هبو کومالا کمونیستو دموکرات بس سالانه قدمت یعنی بلام دسپیک ناصرو نجمه هبون براستی کاتک اوان هبون او تأثیری کلنا و خلق روشالات هبو تا ماوە دوای ئەوە کوا هونەرمەند لەناو حزبەکانە ئەمەیە کێشەیەکی زۆر گرینگە ئێستاش ئەم شتێکە من ئاوا لێرە دەبیسم بەڕاستی زۆر جێگەی خەمباریە کە ئەوە بەو ڕاحەتیە وەکو شتێکە تۆ بڕیتە زندان یا وەکو کوردەکانی یارسانی کە بە ساڵان لە کەمپی خاکی عێراقا بوون کە بە ژیانێکی زۆر ناخۆشیان ئێستا ئەو پێشمەرگانە وایە لێهاتووە نه يعني اشتكي الجمهورية الإسلامية ويستي دواء أهم وصالة شورشة توبة يكشت قبولي بكي أما اشتكي براسي زور ناخوشة تفرده بس نيك بحث ديروكي بكم دستورة تبع بكرتي شما حركاتنا وراوشي يعني نادر كرتي هوالي كرم مهن تشتدن بيجمل سروان دوام بجبركو بيجن دما بشتي كمارا مهابادي پشتی کمارا مهابادی به پیشنگی سلیمان معینی بابی سیمان معینی و پشتاجی به پیشنگی تصاب بردامی کو پشتی او شهید کردن پشتاجی قاسم لو فلان محمود بی آوی پارتی خورد بو یعنی شورش بو لروجرا شورش کبو لی مالا مصطفی بارزانی پشتی سوویت و گریا بو اریکار شاه ایرانی دما شورش ده پشکری جوی دیگرد و سلیمان معینی کش جنازه دو ایرانی بوبی اوای ملا آورات دان ایرانی 11 فرمانداری پشمرگاه دان ایرانی او کشتن شورش فاطسی دکتر قاسم لو بخاج بحث و یکی دیگه پس شورش میدی صلاح سال 1907 نهی دم شاه ایرانی چو خمینی هات ایرانی روجرات باجر کت دست کرده شورش درگت چی بو و که رمش روجاوا باجر دستی کرده دبون و جاریجی زاروکی ملا مصطفی پیشنگی مسعود بارزانی به نوع قیاده موقت پشکریا خمینی کردن بونه هفکار خمینی فرمان کرده را کرد جهاد اعلان کرد به نوع جهادی بود کرد کافرن کرده بکشن و دیسا قیاده موقت به سرکاتی مسعود بارزانی و علی عونی و فرمانده پدکی شر دموکرات کمانه کردن کرد روجرات وقتی دشمن دیدن شورش فاتساندن دو جاره شورش فاتساندن اگه ایرو پژک نبیا آپوجی نبانه روجرات کردستان دما بخوادیش برکو جار سیام دفات سینن جار سیام وان پارتیا بیچک دکن یعنی جار سیام جی شورش روجرات ده تفات ساندن اگر پژک نبیا نه باشه که پژک هیا روجرات کردستان بخوادی نماید بجا برقا بدن او جی شنازیه پیوسته محمول وی برقادانه دور برقادانه وی برقادانه کم ببن ولی روجرات کردستان خود درکون جبه که روجرات جی کی پیروزه اولی کمی جوره دوام بکش برکو تم وقتی گم قلا وایل خویایم قلا روشلا دکن تقص ملکی باشور تایبتی جی مالا بارزانی دستی وردنه وقت گوسی جره işte باندور کرنر سر نها باشور خویای پرسکری که جدیه روشالویرا جبو نتری روشالات جبو باکور جی و جبو روجوا جی نها اف هفته بوری هن گشدان الورا رودان و مینا لکرکو که اولی گوتن و پشمرگه بچن و دری پشتر تبله هویک چه بو پشتر او بریارا وگرا هزین پشمرگه کی باورم گریدای پده که بون هات بتال کرن و دوره مسرور بارزانی نامه یک شانجی سروکی آمریکا ره و هواره که بویا
و هری داوی دوجی ناوا وی قیرنا باشور ده هزی خوی تایبت شاندن هریم سدیکن سر هزی گریلا و گوری جی چاپمنی حتی هیم بون هن پفچون جی رو دایل ورا لی هیوی دیکم کشتی تونبن او نوچک وی هاوی نه هاتی لی پفچون قومی الورا یعنی اف هزیم باشور دروشه که اوساده دخوازن چی بکن براست یعنی هم قیران کوسا هیه هم دنوا هزیم کرد ناو بروانو ینه کده برسکری که پارتی روجلات زخت ایران سروان هیه شله که جیده هواری دگینن سروکی امریکا شله که جیده و گوتشتک نبه بری خوددن هزی گریلا دخوازن چی بکن براستی بخواین زاین دخوازن چه بکن یعنی تراژدی او ام بیژن رفراندوم چه دبو آمریکای فرانسای هوارد که دگوت بریز بارزانی بسکنه سالا که صبر که اگر نبو امی بشکریا بکن عراق داخل قبول نکردن کرکوک دست کرده دبو حمو حریم کردستان دست کرده دبون نفت خود فروتن بود جوان هبو راوشوان باش بو رابون با اقل ترکیه تبگریان اردوغان د پشت دستک داوان گود بکر رفراندوم چه که تشکیل دادیم جبوکو بخلیستکی اویش باور کرو بارزانی جی به فرمالیته رفراندوم چکر و از هر تمجرد بجمع فرمالیته جبرکو جار سیم بو جاره که 1909 دو دیا باش رفراندوم چی بو جاره که 2005 حوجه ندی که جاره که رفراندوم چکی جبوکو تو بزانی کرد چه دخوازن حوجه نبو رفراندوم چکی 28 چهار سرهلدانی چه دیکن کرد تبجن چه دخوازن چقدر دیاره جبرویه که بر رفراندوم را آمریکایی چه قصی لاوا کردن گوهی نده آمریکایی گو از حساب برای یک بشری ناکم بر کامرا دگوت پشت رفراندوم چکر رابو کرکوک جدناف ده صادق 52 آقا باشور تسلیم کرد نفت و گاز تسلیم کرد گمرک تسلیم کردن دهات ناوخایی تسلیم کرد و انهاجی سینورا تسلیم دکه و پشت راد بیاد جا آمریکا وره هوارامه نامه ادشینه آمریکا چما به هواراته نامه کود دشینی برز مسرور بارزانی نامه کود دشینی جو بایدن را بری جو بایدن نامه خو بشینه مظلوم کوبانی را بشینه صالح مستم را بشینه ریابری روجاوا را بشینه ریابری کجکی را بشینه سروکی ینکی را بشینه پارتیان باشوری کردستانی را بشینه پارتیان روزلات کردستانی را بلا پیشی کات کنفرانس چه بر لوزانه هفته و 5 پارتی و رقصن کرداتین جبو چه مالا بارزانی نای جبو چه پدک نای که چه ماده چین آمده چین آمریکایی بشینه برای قرار بشی بشینه هدفی را بر بیه که شاشیر ریه شاش داده چن ام بیشن رابون کرکوکی شو کردن گوامی هنه کرکوکی چه قومی راستی هل بجارتن چه ده ده هجده ماه 12 دیا ای سال و هل والی هل بجیرن کرد دکارن ببنه یک والی هل بجیرن مسعود بارزانی مالا بارزانی پدکه چویا به ترکمن انیا ترکمن آره یکو ترکیه پشکریه وانده که پیمان شکریه به کچا صدام حسین را به عرب سنی را پیمان شکریه کردا پارچه دیکش بگو کرد نکار بن کرکوکی ببنه دستراتار گوتن مادم تا لیسته شکریه تی هری هل بجارتنی پشتی رفراندوم جوالا کریبون لاواج سودانی کردن گفتن هم دخواستم بزرگ نکردم که آوایی می پارتی هنم امی هلبجاتنه بکن ویش گفت تمام کردم که 33 آوایی ون هنه لکرکوکی در دور کرکوکی جیب کو هلبجاتنه بکن گفت کردم که برای آوایی خواه پروپاگاندا خواه سیاسی بکن وان شو چه کرد وقتی کوی هرن کرکوکی رزگار بکن و هیزه بشمرگه و نظام چه یک شریکی وان بون انیا ترکمن هاتن پیشوان ریاوان گرفته به ورده جی تشتكي عتيو قومي بيان هم بوان باتفاق شد که هم افتین ریاضت برن و داوید اجتناع کرد بر خبری 4 کرد شهید بود 15 بریندار بود ترابیت کدنش که بود چه 12 13 روز زیاتره که کدن مشوان ناگش نکرگوگی کنگی بکش نکرگوگی هر کس بندی بو هنا کرگوگی و در کت چه کردستان تشتر گریلا بله لسیده کانی تبع سیر شکر النظام اعتبار دم وتكي ما تدوي انت تخازي مخصن كبل شيء هوال شيء واقعي هوال شيء هوال كلام قلت براستيجي رو شكوسا كامباخ لورتيه هم بري ويا يعني هنرمند وجداني جواكينه روشنبیر نویسکار وجدان جواکینه هر زیده مرل هویه برتک آوان و نقطه ده هم هنرمند و روشنبیرین باشور و رجولات کردستان تو حلوست آوان سکن آوان چه واده بینه؟ اخ
آخر ئەزانی چۆنە مەسەلەکی زۆر قوڵ هەیە مەسا هونەرمەند ئەگەر بەرپرسیارەتیکیان هەبێ وەکو ناوچەیەک بڵێ ئەم هونەرمەندانە کۆ بکاتەوە لە بەرامبەر ئەم ناحەقیەکە بە تایبەتی بەدەستی کورد خۆی ئەیکا ئەتوانێت هەڵوێستێکی هەبێ هونەرمەند بەربەڵاوە هونەرمەندی ڕۆژهەڵات بە تایبەتی بەربەڵاوە کۆنی لە شوێنێکەوە هەرکەس بەسەر ناو ملی خۆی کارەکە ئەمە خۆی کێشێکی هەرێ گەورەیە لە کێلێکی تریشە حزبەکانی تر بە تایبەت حزبی ڕۆژهەڵات چه کۆمەڵە و چه دموکرات گاڵتێکی زۆر بە هونەرمەند دەکەن هونەرمەند عاجزن هونەرمەند بەڕاستی ئیدر لەو سیاسەتە قڕێژەی کە بە ساڵانە خۆیان کردووە بە گاڵتەی دەستی جمهوری ئیسلامی و تورکیا و وڵاتانی داگیرکرد ئیتر بێزار بوون بەڵام ئەگەر بکرێت ئێستا چۆن ئاوا شتێکی ترادیژی هەیە بەڕاستی پێویستە هونەرمەند کۆ ببنەوە ینی پلانێک داخۆیانێکی بکەن و لە هەمبەری ئەم نابەرابری بەڕاستی ڕاوەستن هەم ڕەوشەنبیر هەم گۆرانی بێژ و هەم موزیکژن و هەم ئەوەی کە نووسینگەرە و ڕەوشەمیانی هەمووی دەبێت کۆبێتە بەڕاستی لە بەرابەری ئەم کارەساتە بەڕاستی توانێت بڵێ کارەسات یان شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە دەبێت ڕاوەستن من ئەزانم کە هونەرمەندی ڕۆژهەڵات و باشووریش بە هەمان شێواز بەدڕای من هیچ بەرپرسیارەتیکیانی ئەو لە باشوور ئەو هەموو ساڵە کە بەشێک لە کوردستان توانیویە ڕزگار بێ هەر ڕۆژ و تیکێکی دوارە ئەداتەوە وەکو کەرکووک و وەکو نەفتەکە و نازانم وەکو هەموو شتەکانی تر ئێستا باشوور وەزعی لە هەموو شوێنەکانی تر بەڕای من خراپترە چۆن ئێران و تورکیا و سووریا دیارە باز ڕۆژاوا بەهێزی ئەو حرەکەتە توانیویە حدەئەقل خۆی بپارێزێ ڕۆژهەڵات دیار نییە جمهوری ئیسلامی هەموو کەسێک ئەزانێت چەندێ زاڵمن تورکیا کە ئیتر هەموو کەسێک ئەزانێت چە دەوڵەتی خۆی فاشیستە هەم ملەت بۆ خۆشی دروستە دۆستی ئێمە تورکیشەیە بەڵام ئەمن گشتی بەحسەکەم بەڵام لێرەدا ئەم مەسلەی باشوور و ڕۆژهەڵات بەشی هونەرمەند ئێمە چۆن ماسەی هونەرە با زیاتر بەحسەکەمان بۆینە سەر هونەرمەندان بەڕای من بەڕاستی بێ بەرپرسیارن ئەتوان بڵم بێخاونن خاونێکیان نییە کەس نییە هونەرمەندانە کۆ بکاتەوە ڕێخستنێکیان بۆ دروست بکات و لە ڕۆژێکی ئەوە بتوانە لە هەمبەری ئەو حزبانانە ڕاوەستن و هەڵوێستێک نیشان بدەن تۆ شاگە بە ساڵانە حزبی کۆمەڵە چەندانە ئەندامی هەیە بە هەر ڕۆژ پارچێکی لێجیا بێتەوە نازام حزبی کۆمەڵەیە کۆمۆنیستی ئێران حزبی زەحمەتکێشی کاریگەران نازام پاک نازانم حکمەتیستەکان ئەوانە هەمووی لەناو کۆمەڵە پەرەپەرە بوونەوە ئەمە خۆی هەر زەربەیەکە بۆچی ڕۆژهەڵات خۆی چەندێکە کە تۆ ئەوەنە حزبتە بێ ئەوەنە پارچە پارچەیش بێ لە هەما کاتیشە ئەمە خۆی زەربێکی گەورە ئەگەێنێ بە بەشێک لە هونەرمەندان زۆربەی هونەرمەندانی بەشی ڕۆژهەڵات بەرێ خۆ نە پەکەکە بوو نە پژاکە بوو نە تەفگەری ژن هەبوو کۆمەڵە و دموکراتە بوو ئەوەی هونەرمەندی کۆنی بەشی ڕۆژهەڵاتە لەناو ئەو حزبانە پەرەیان داوانیە بەڵام ئێستا کوان لەکوێن هەمویان ئاوارە و بەڕاستی چت بوون من لێرەوە فقط داخوازیکی من هەیە بەڕاستی ینی بانگەوازیکی من هەیە لە هەموو هونەرمەندان فەرق ناگا ئێستا ڕۆژی ئەوەیە چوار پارچە ئێمە کوردستانی یەکە بەس بەداخەوە چۆن داگیرکەری چوار وڵاتین هەر ئەڵی چوار پارچە بەڵام من ئەڵێم هونەرمەندی کوردستانی کۆ ببنەوە ئەم ڕۆژێک یا وەکو کۆنفرانسێک یا وەکو بانگەوازیک لە هەمبەری ئەم هێرشە لە هەمبەری ئەم هاوکاریەکە لە باشووری کوردستان هەر کات دەستی خۆیان ئەدەن بە هەم ئێران هەم بە تورکیا هەم بە ئەمریکا بە قەوڵی هەواڵ ئێکرام ئەتوانێت لە وڵاتەکی خۆی هاوکاری و داوای هاوکاری بکە نە لە کەسانێک در ئەمریکا قەت تا ئیمڕۆ لەسەر کورد نەیتوانی شتێک بکە لەبەر ئەوە ئێمە ئەتوانین داوا بکەین لە هونەرمەندان لەم ماسەی هونەرە هونەرمەندان ئاگادار بن ئەگەر ئێمە هەڵویستمان نەبێت ئەو بەشێ ڕۆژهەڵاتیش دروستە پژاک هێزی هەیە بەڵام ئەوەیش گرنگی زۆرە زۆربەی بنەماڵە هێشتا هەر لایەنگەری دموکرات و کۆمەڵن ئەمە زەربەیەکی زۆر ناخۆشە بێت نهاجي كانت تشتغل مقدر تخلص كده انا ارير مثلا هنري بيج مباراه اللي باشوده كنا بقدر تشتغل تجيب الكاميرا ده برسبكتيفا تاع هنري تنابه
نکاری هنرمندی که لگوری به جواکیه جی عینش تو گفتم من بسورانی وقت وقتی صاحبی نمی وابد نه ام بیشن دم تراد بی رضا فیلم ترکی کتر خبرات ده به ترکی خبرات ده تبکی کردی و سر اکران تلویزیون باشور بدی گل تنکاری پرسپکتیف که هنری با آفرینی دم تراد بی کچا ابراهیم تاتیس از دبی و $10,000 دگی دم تراد بی بدران نظام چی اوی ترتشش دبی و $120,000 دگی 12 دفتر پشت مزانی دیگر $120,000 من نزن دفتر چه قاسجی دفتر $10,000 12 دفتر تدی $120,000 ددی بدران تدراد بی یکی تیک توکچی عربی یکی عراق تینی نچوان بازدان پیر رو دنی لی هنرمند کرد دمارات بنتشنا باشور ترمین راندوی نادیوان تراندور قبول نکی تناخذ بین جوات تجی ام بجن هوزن آیدین چات بالا فرگه زورنی تنالی بکه باشور هوزن دینو چات تنالی بکه باشور به چاخت نکاری بیت نکاری بی هنرمند که گوری پرسپکتیف هنری کردستانی با آفرینی دیو چاخه مدل که دنیا عربست نه حالا باشوری کردستانی ام بجن زاخو دهو کولر بک عربست بک ابراهیم تاتیس زیاتر تگوداری کنت بلاف کن حتی هنرمند کرد بس قيلة بابا من أقصيت وقت بقى أزاني شون مسألة باشور كهنرمنداني بيجانا دعوتك كان كشي إبراهيم تاتليزي عيسى مثلا هنرمنداني وكو علي رضا قرباني دعوتي يعني كدو فستيفالي هواري شاري سليمانيا زوربي هنرمندان أما قيناك يعني جلوبالا موسيقى يعني تتوالي لقال همو دنياته بلام إيما وكو كرد هشتا ولات مانيا هشتا نمان توانيا هنري خومان بقينين بآستك لجير دستي أو دولة دايق كان دري بيرين براستو خو هنري خو ما بيشكش بكين بيستاها إما كسي بيجانا بيرين إما أجر جيشتينا أو قناغي كولاتك من بو بجواني هنر خو من جيان بهنري كي رستني كردي أو كاتبتو عن قلوب على موسيقىش كان حمود دنيا دعوت بي كيشل رده على باشور خوي نجيشتو بأستك آزادي كي سربستي يعني وكو ولاتك يا وكو نتوي كينيا ملام لهم كاتان هم بشي هنر هم بشي عسكري سياسي هر خوي بالي خوي أداب كسي بيجانا من تناقم براسي لو سياستي باشور بله هوانو دما مهندک مایل تنی دخوازم وی بیشتر درباره جدی کرداسی فکری بگیرم نه همان رنگی باکوری کردستان جزختین مزنند سری در سر ریبری و جلان مثلا تجیت گران هیه و نه کمپانیا که جبویاتی دست پیکرین هری دایی وی هفته لمیلانو پیشنگیا سازی و دزگی و هنرمند دوستین کردان ایتالی ده کنسرک و پانلیک چه بو دیسایرو سندیکای نافنتوی داخویانی کتابون پشتگیری خوانی بون زمان دوی پیواجوی ده هنرمند کرد دکارم چه هاوی تولیوی آبن به کرد آسی دخوازم فکری وجی بگم جهوال اکرام دگم دست بیکن. دما بحث ابرز وجران دکن هم بیشن قطره که شهر نوپایی آنچه شهر کود دیرش گیرلا دکن و تناسر گیرلا دما بیبروا زینورتی دیسه همان آلوزی هبو برز وجران ده پشتی 20 چند سال جاره یکم تنه جاره که کاری تلفنی بکار بینه به تلفنی با آخوات تنه جاره که به برای خوار آخوی و جاریش 15 دقیقه آخوی 15 دقیقه بحث و یکی کریه به بیر دقیقه بجا برز نیچوان بازار را بیشن ما به ادریس بارزانی را پیمان چکر بو مثلا 11 خاله لحف کرده بو ما دوی پیمانی در شهر کردا حرام کرده بو بحث و یکی دیگه دیجاش پیوست کرد شهر هم نکن یرا ری ندن آلوزیا و نهاش جزای دیسیپلین دابونی جبروی یکیجی برز و جلان ده نوا 4 دیواره ده نکاره به پارزار خواره نکاره به مالبات خواره هفتنی چیکه او دش کساتیوی ده همون گله کرد تی ایزوله کردن تی تجدید کردن از زیاده دمو بکو تنه از غاز تری به یکی بیجم برز و جلان بکو سالمگر جنامینی ادبیجه یکو تی دکوشن آزاد دبن ینکو آزاد دبن بدو دبن یم بدوی جدینا حس کردن بحث تکوشنا جنان دکه به آوای دخمه خاصی به دایده شوی کی بگم بله اول شیدا دقیقه ما هیم دقیقه فکری دجی بگم بشتری بقدینن فكرة من تنيا وسكات وانا بالله براستي بهر شيء وازك هيزي تركي اوياكا بقدغه كردني تلفون بقدغه كردني كوكا بنا مالي بتوانن تشابي كوتني لقال سروك ابو بكن بالله ناتوانن او هيزيك او لناو كردستاني هر چوار پارچه دروسی کرده و اراده کی خصوصا او گلا بچی اتوانه بگیری او هاتو تلفنی گیر او هاتو چاپی کوتنی بنا مالکیشی گیر بلام ناتوانه هزی 7 میلیونی چوار پارچه کردستان بگیرد اما خو لیره خالکی زور گرین گم بسپتا بلام
یعنی من ئەتوانم بڵێم ئەمە بە ساڵانە زۆر مانگرتن برچی بوون نازام چالاکی ئەو شتاناکی من پێم وایە بێت استراتیژیمەکەمان بگۆڕین بۆ ئەوەی کە بە تورکیە بدەین بەناسین بە دەوڵەتانی دنیاش ئوروپا و ئەمریکاش تەئسیری لەم سەر شتە هەیە ئەگەر ئەوان دەستەک نەدەن بە ئەردۆغان ناتوانێت بەو جۆرە هێز بگرێ هەموو جارێک بە هەموو شێوازێک لەگەڵ سەرۆک ئاپۆ زەخت و زۆری بخاتە سەری دەبێ ئێمە استراتیژیکی تازە دروست بکەین کە بتوانین ئەم باندۆرە بێ لە سەر وڵاتانی دەرەوە چۆن هەر زیاتر دەوڵەتانی دەرەوە مەسەڵەن من مانگی حەوت لە ئیتالیا خڵاتێکم وەرگرت لەبەر گۆڕانی ژینا ئەمینی کە دروستە بکرد لەوێ پرەزیدەنتی ئیتالیا لەگەڵ من لەسەر سەرۆک ئاپۆ بەحسی کرد من بە کوردی قسە ئەکەم هەر هەواڵانی خۆمان لە ئیتالیا بۆ من تەرجمەیان ئەکرد چون تەلەڤیزیۆنەکەر ئیتالی بوو ئینگلیسیش نازانن لەوێ پرسیاری لە من کرد کە تۆ چه داواکاریک لە ئێمە ئەکەی کە بوو بە ڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان کە ئێمە وتم ئێوە هەمووتان دەستاندا بە دەست ئەردۆغانەوە هاوکاریتان نەکرد کاتێک وەکو ئینسانێک ڕووی کرد بە ئەوروپا هەموو دنیا ڕێ نەدا بەو ئینسانە لەبەر ئەو ئێستا 21 ساڵە لە زیندان دەمێنێتەوە یعنی مەبەستم لێرە ئەوەیە نە بەحسەوە بکە بەڵام چۆمە خەڵاتم وەرگن بەمەسمەوەیە کە لە ئەوروپایژی زۆر ئەوان خۆیانیش دەستیان لەم مەسەلەدا هەیە دەبی ئێمە وەکو هونەرمەند دەتوانین چی بکەین کە تەئسیرمان هەبێت بەێ زۆر سپاس هەواڵدۆش بۆ بەشداربوونەوە تەماشەوانین هێژە ئەم گەیشتن داویە بەرنامەیە خۆ هێوی دیکردن مە دەمێکی خۆش بۆ دا بە دەرباسکردن خۆ باش بنەرن شەوەوە باش